Ngiyalibingelela lonke zihlobo kuzo zonke indawo elikuzo. Ngilamukela njalo kulesi sifundo salamhlanje. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo inxosa abangane baziveze. Salibonani izihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi. Sibonga uNkulunkulu osithungameleyo kuyona le ikhotha sesifika emaphethelweni ayo kusifundo sethu sokugcina kodwa yena le mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu asigcine asiqhube kuze kufike sona lesi sifundo sokugqiba ikota. Siyamukelana sengathi singaphathiseka nxa sizagoqela konke sikufundileyo ngomaHebheru. Okhulumayo nguMrs Esimhlanga. Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyathokoza ukuhlangana esifundweni esokugcina kuleli khotha. uNkulunkulu asenzele kahle sibambe okokugcina uNkulunkulu asilungisele khona. Gama lami nguCrayton Gatsheni, siza kuba lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini, nani sisikhathi njalo esikhangelele khona ukubana sifunde okunye okuvela ezulwini, sithungamele nxa siza kungena kusona lesi sifundo esokucelayo ngamandla kaMoya oyingcwele azafitizela lesi sifundo enhlizweni zethu lenhliziyo zabo bonke ababukeleyo labalalele lesi sifundo. Egama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo, sibonga zihlobo zethu enkosini. Ukuhamba uhambo olude kuncwadi yamaHebheru. Leli kota leqiniso bana besigxilisile amehlo ethu kuJesu Kristu, yena ochazwe njengombusi womhlaba wonke jikelele, futhi ohleli kwesokunene sikayise. Yes. Lapha izingilosi izigidi zezingilosi zimkhonza. Ozwe ilungelo lokubana asiphe impilo ngokufa kwakhe, lesiqiniselo sokudiliza umbuso kaSathane. Ungumpriest ophakemeyo, ongelasici, opheleleyo, Yes. njalo ophilela ukusincengela kuthabankela lasezulwini. Kulabo abaphela amandla, kulabo abathwele nzima, uveze uJesu Kristu njengomqalisi lomphelelisi okukholwa kwethu. Sithandana sibonge bathandekayo, bona namhlanje siyagoqa incwadi yamaHebheru. Angithi kunjalo? Kunjalo mfundisi. Sigoqa ngodaba olumnandi. Lapho sikhuthazwa ukubana aluqhubeke uthando lobuzalwane. Amen. Ngizanxusa ke ukubana usifundele incwadi yamaHebheru ngo-13 ivesi ngelika 1. Ithi yona, qhubekani lithandana njengabazalwane. Livesi elifitshane okumangalisayo. Qhubekani linjani? Lithandana. Lithandana njengabazalwane. Ngihle ngibone lamasmile. Yes, akube njalo bathandekayo. Kanti ke leli viki bathandekayo sikhangela ngamafitshane izinto ezimbalwa. Kuyini esikufundayo ngokuqhubeka sithandana njengabazalwane? Yabonga mfundisi Mlilo. Indaba yokuqhubeka kuthi ukubana yinto ebisenzeka. Umlobe bese sithi qhubekani lithandana njengabazalwane. Kuyinto enhle ebisenzakala. Isikhuthazo ukuthi lokhu lingakwekeli. Sinanzelela ukuthi isiKristu sakhelwe ethandweni. Ungakhipha uthando kusiKristu akusela nkolo. Yes. Nxa kulolutho uKristu asikhuthazayo, lobu ngabala uJohane ngo-17 esikhulekela. Uthi mina lo baba simunye. Ngikhulekela lalaba ukuthi bahlale bemunye. Aveze uthando lalokho asenzele khona. Abe sencenga uJesu ukuthi hayi thandanani. Umhlaba uzabakwazi ukuthi lingabami nxa lisenze njani? Lithandana. So namhlanje ikho sizabe sixoxa ngakho ukuthi ukukhangelelweni kubazalwane kuyini esimele sikwenze. Iviki yona le edlule besixoxa kakhulu labantu abatsha sisithi kuthandwe
abakhohlakeleyo yibe simele sibafinyelele sibananzelele sibathande sibanakekele abasemajele abafelokazi abafelwa lezintandane asivezeni uthando kuzimuli zethu la isikhonza labo. Uqinisile Maforo uthinte indaba lapho sithi nxa kuthwala uqhubeke kutsho ukuthi beluvele lukhona kutsho ukuthi ukhona umsunguli wothando. Uthando uJesu asivezele lona ngokuthi achiye izulu azothwala izono asifele njengoba umfundisi ke wathinta lapha engenisa. Yiluthando uJesu akhangelela ukuthi sibe lalo munye komunye. Ende nxa usithinta ngokuthi kumele sikhambe labasemajele abalambileyo sibaphukudla umsunguli wothando lunjalo wabuya lapha waluveza. uJesu ehamba phansi kazange abukela abantu bebulaya indlala bemlandela so wayebona abantu abakhathazekile abalomthwalo abalambileyo abesesithi Petro bahlaliseni phansi lebaphukudla. So nxa sesithi uthando kaluqhubeke usesisetheli example yalokho kumele sisale sikwenza omunye komunye. Siyabonga. Yes. Okay, ngithathekiswa ngokukhulunywa nguMisisi Mhlanga. Indaba yothando. Kuhle kusivezele ukuthi siyimulinye kuJesu. Isifanana labantwana bomuntu munye. So akula sizathu esokuthi sizondane. Kumele sithandane. So kuyesula even ukwehlukana ngemihlobo. Ukuthi sikhuluma indima ezishiyeneyo akumelanga kusehlukanise ngoba ubaba wethu munye umfowethu munye ongubani onguJesu. So akula into kumele sehlukanise whether omunye unothile kumbe ungumyanga. Sonke singabantwana bomuntu munye kumele sibambe ndawonye sidonse ndawonye sithandane. Umfowethu kulesitsho sesindebeleni esithi abantwana bomfazi munye baqathelana ingqondo. Ngicatshangiswa yilokho kulethwa ngugatsheni ukuthi nxa singabantwana bomuntu munye ukuthi lo unothile kumbe ngimpofu akusidaleli mahluko. Nxa wena unothile uqathelana lami khona lokho kukhona. Yiluthando uJesu akhangelela ukuthi sibe la. Okunye abafowethu lapha ukubana nxa kungekho sihlobo esithandekayo sitshelana amanga. Asisoma Kristu asimlandeli uKristu. IsiKristu sivezwa ngothando. Kaluqhubeke siyakwazi simele sikwenze ende kakusukele ezinhlizweni ungakutshelwa awusasothando. Uthando yilokho kuzwayo ukusithini nxa ukhangele omunye umuntu omunye umhlobo enye irace uzwa kusithini enhlizweni yakho owafelwa nguJesu esiphambanweni. Yakela ngikhona sizawungena kabanze kule ndaba. Ngihle ngisitsho lesi sifundo ngamafitshane. Ukuba namhlanje sizokhangela phezulu kubona sithanda njengabazalwane ukungeniswa kwezihambi uHebrews 13:2 sizakhangela njalo ukuphathwa kahle kanye lezibotshwa kunjalo. Sizakhangela ukuhlonipha umtshado. Sikhangele ubugovu ukuthi busenzelane ezimpilweni zethu. Uma siyaphusha lesi sifundo sibona ngitsho lokuhlonitshwa kwabasiphetheyo. Sibe sesikhulekela ngitsho lomlobi. Akungifundele ke kathesi ke uHebrews 13:1 leverse yesibili. Hebrews 13:1 lo 2. Qhubekani lithandana njengabazalwane. Lingakhohlwa ukwamukela izihambi ngoba ngokwenza njalo abanye abantu bamukela izingilosi bengazi. Nansi indaba. Lingakhohlwa ukwamukela yini izihambi. Ngiyacabanga ukuthi enxe singafunda lo Roma 12:13. Zinenge nje amavesi singawakhangela. Esavula khona Roma. Uyazi mfundisi indaba yokwamukela izihambi ingikhumbuza uAbraham. uAbraham ngolunye usuku kuthiwa kwafika izihambi wabezamukela wazifida wayahlaba isifuyo sakhe. Just imagine engabazi abantu kanti khonapho wayesamukela uNkulunkulu ngokwakhe. So mina kuyangithinta lokho ukuthi kwesinye isikhathi funa sengake ngaxotsha mina izingilosi. Suke waxotsha izingilosi kumbe sengike ngamukela izingilosi. Isihlobo esithandekayo asondaba encane ake nisifundeni ukwamukela. Ngihle ngitsho lokho
ngesikhathi zona lezi akuthi ukuthi kwakungalula kwakungela zikliwi kwakungela zigebenga zazikhona ngoba kwesikhathi siyabaleka sithi hayi ngeke ngakwenza lokho ngoba kulani wakithi uyamema amasela uthini uthando vele lule risk ngamaforo evikini ephelileyo kuke kwathiwa kwahamba imessage lapha ku WhatsApp yokuthi kulomama ohambe ngene ezindlini engani ucela uncedo ungamsiza sehle isathanist uhambe emunya amagazi abantu so kundaba elethwa ngumaforo ukuthi ngesikhathi uLothe samukela izihambi emzini wakhe kwakuyiriski okufika lapho yini eSodom so uNkulunkulu kasitshengise umoya ingcwele kathungamela izimpilo zethu asitshengise okufanele sikwenze ngiyacabanga ukuthi khathesi kusadingeka ukuthi lokhu sikwenze njengoba kwakudingeka ukuthi abadala bethu oLothe bakwenze ngicela ukuthi asifundele uRoma 12 verse ka13 Roma 12 ivesi lika 13 bapheni abantu bakaNkulunkulu abaswelayo zejwayezeni ukuphana zejwayezeni ukwenza njani ukuphana vele ivesi yokuqala eka Hebrews 13 verse 1 ithe kalume njalo uthando lelela mele sizulishwe nathi kalume njalo uthando lobuzalwane luyini uthando lobuzalwane lweqiniso yiziphi izimpawu zalo ezimbangela lempumela yalo ungahlukanisa njani uthando lobuzalwane lolwamanga sikhangelela le ivesi andibona ibalwe ukuthi sizijwayeze yes mina mfundisi sikuthini lapha nzuze umqondo wokuthi uthando oluqotho ngolokuthanda umakhelwane njengoba wena uzithanda ukuthi umakhelwane angakalale mfundisi engadlanga mina ngile inye impupho engithemba ukuthi hayi ngeya next week alright mina ngisezicathulweni zikamakhelwane bekuza kuba njani kimi ukuthi omunye umuntu adle ebekile okunye kuphandle mina ngingela lutho lo so ngizwa uthando uJesu uthe khuluma lo babalwana wathi umlayo omkhulu yilo othanda uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngemoya wakho wonke la ngamandla akho wonke owesibili nanko othanda umakhelwane njengokuzithanda khona lokho esifisa ukuthi ngakuyenzakala kithi asikwenzeni ke bomakhelwane bethu siyabonga ijule kakhulu indaba yothando and simele sikwenze sihloko esithandekayo ngithanda indlela umsisi Mhlanga kuletha ngayo uthi njengoba uzithanda akulamuntu ozizondayo ihlobo esithandekayo isibi sezihlobo zethu iningi lethu siyazekela nje izihlobo usenelisa ukuthi ungambhadalela ifees kodwa ukhethe ukuthi wena awukhiphi kwesinsikhathi uzohambisa wakho umntwana kwesidulayo lo aswele bekungathola imfundo elinganayo impahla esilazo sihlobo esithandekayo asabela abanye ivesi ithe ake nisizijwayeze ukunceda abanye abantu uyakwazi ukuthi eplazini lakho mfundisi uyathola ukuthi kwesinye isikhathi even ulimile imbhide sikuthole kuthiwa ngiyapruna uyekhela phansi ubungeke uprunele abantu yini upruna imbhide yakho uyenika abanye abantu badle uzijwayeze ukwenza into enhle ngananzelele engikhonza khona ukuthi ngesabatha kuphekwa izinto kuningi kakhulu kuyelahlwa esingasoke sikuqede kuswelakala umuntu othi umngani lo nginikeze omunye umuntu so indaba leyo yokupha le imeli sukele enhlizweni ukuxhumane lo moya ongcwele ngoba loba singakutshela njani ukuthi libofunda ukupha uwenza so ngoba ungapha unganikeza kungela thando okule impact ukuthi unikeze ulani bakithi ulothando isitsho lesi sithi sona ungenelisa ukupha ungela thando kodwa nyeza ke uthande wehluleke ukupha akuvunywa so asithandeni okwenhliziyo kusukela enhlizweni uzangikhumbuza impilo yabadala bethu sithi thina ngamapioneer yes izolo bethi nxa belungisela isabatha bepheka ahlafake okwedlulisa khona bazakudla njengemuli bethi lokhu
sikhabona kube lezethekeli ngiqagalela igama lakho olijo Mfundisi ukuhluphayo lezi insuku mina enyake ngunanzela ukulandelela kulokheli kuthintayo right ukuthi sipha sikhangela ukuthi ngiphabani kwesinye isikhathi ngingamupha yena kusasa uzangenzelani I think isindebele sethu yiso isintu sethu asikhiphi kuhle isiKristu ngoba ithi ikhotha engayikhothanga ayikhoti so kodwa isiKristu sithi kayikhothe lanxa ingasoze ikhothe so ngasipheni singakhangelelanga siyaphuma lesagesithi ukuthi asipheni lanxa singakhangelelanga ukuthi umuntu lo anganisiza ngane kusasa ukwengezelela khona lapho sithola ukuthi i-early church ibandla labafundi Jesu esehambe ezulwini kwakulibandla elalithandana asifunda laphana ku-Acts chapter 2 sithola ukuthi babe sidla ndawonye bekhuleka ndawonye babe share kuthi ukuthi akula muntu wayekhanya ukuthi lo uyaswela ngize ngikhumbula omnye umzalwane ku-stewardship week esithi kuyatholakala phakathi kwabazalwane ukuthi umuntu yabe lokho ethenga impahla lokho izifuqana phakathi kwe-wardrobe lokho ethenga kuphela lokho ethenga lokho izifuqana ezinye kasazazi but kulabanye abantu abaswelayo phandle ubudingakala wona lo umoya even ngasona lesi sikhathi sebandla lokugcina ukuthi kube lothando vele nxa ukhulunywa nge-remnant church ibandla lensali lisele ebandleni lakuqala elalithandana so kulapho kade umele sibele khona uMrs Mhlangu besakhuluma bensithi yiluthando lukaJesu asithanda ngalo ukuthi akazange akhangela ukuthi uzazuzana ngokusuka kwakhe ezulwini azosithenga ngempilo so uJesu yiluthando kumele ukuthi ngasilalo olwenhliziyo olungakhangelelanga ukuthi sizuze kulokho esabe sikuphila sithinte ngokungenisa izihambi qakatheka ukungenisa izihambi kanti ebandleni ngiyananzelela ebandleni la ngama-Sabbath school ziyaphakanyiswa izihambi ebandleni singaqakathisa njani ukuphathwa kwezihambi i-hospitality ngesilungu singawuqalisa kanjani lokho uyazi ngibalekela ukuthi kwangani sitshela abantu ukuthi bayekwenzani sifuna ukukhomba abantu kuJesu abantu bangaxhumana loJesu okulandelayo uzamangala okuyakwenzakala kodwa okuqhathekileyo bangaphonga bayaphakanyiswa umuntu oseceleni kamkhulumisi lwana muntu kuchayiswa kula muntu ombingelelayo ake sikupracticeni ukuzwe ulenze ukuthi angikhulumisanga umuntu enhleli laye ecele uyazi singafikana la sebandleni nananzelele nxa usebenzisa public transport ukuthi ungena emshoveni akula muntu okhulumisa omunye umuntu ufika uhlale nje kuphela seliminye uzwa ngicotshedele ngayo awumbingelelanga lo umbingelela so kuqalisela khona phana ukuthi ubuntu nje kuphela okunye no ukuthi umuntu uyamazi yamnanzelela ukuthi njengetown lapha even city selokithi lapho nguphambana nje kuphela yazi endleleni wehluleke lokubingelela omunye umuntu we need ukuthi sikupractice so sesibuya ebandleni ngakube ngikhuthaza abazalwane ukuthi nxa ubona umuntu ongamjwayele lo umjwayeleyo sivusane sibingelelane uyazi ngize ngikhumbule ekhe meeting ngangenhleke so yazi sabe siselayinini yama singabingelelani khona kodwa singabazalwane asibingelelani siyafuqana ukuthi uvuke njani udinge enkonzweni kodwa sisendaweni ngibuyela kumbuzo elulethilele lapha asifundeni izihlobo ezithandekayo ukunanzelelana sa appreciate nxa sehlukeleka thina abendlini yenkosi pho phandle kule ndaba mfundisi khona lapho ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi sikhonze nini ngomoya la ngeqiniso ngoba iqiniso yikuthi Elder Maforo nxa ngisehluleka ukubingelela umuntu oseceleni kwami asoqinisa ukuthi mina uNkulunkulu ngiyamthanda kumbe ngiyamazi into eveza ukuthi uNkulunkulu ngiyamazi njalo ngiyamthanda indlela emphatha ngayo oseceleni kwami so abantu singaboziqila ngokuthi hayi okuqhakathekileyo ukuthanda uNkulunkulu lo oseceleni awuqhakatheka ngaye indlela otreata ngayo oseceleni yiyo eveza ubudlelwano bakho loNkulunkulu ukuthi useduze kangakanani kumbe ubukhatshana kangakanani mina bengicabanga ukuthi kuqhakathekile ukuthi singapheleli ekuphakamiseni abantu ngeSabbath school kodwa kasidlule nini khona lapho
kuthathwe ama-contact details abo kumbe singakafiki khonapho inkonzo iphela laphana sitshengisenini uthando elokubasondelela lokumbuza umuntu usuka ngaphi kwesinye isikhathi omunye abefelwe omunye yagulelwa kuphelele ku-Sabbath school kumele sithathe ama-contacts sibalandelele even ngamafoni sibonge ukuthi basivakatshele siphinde sibakhuthaze lokubacela ukuthi nxa kuvuma kabaphenduke futhi yes yiziphi inkomba ezinhle kakhulu zokuthi uthando lobuzalwane luqinile ebandleni kuyini okunye singakwenzela labo bethu abasezintolongweni futhi Ngicela ukuqala imphendulo oqala ukuthi kungabonakala njani ukuthi uthando ebandleni lukhona. Mina ngibona indaba yokuthwalelana imithwalo. uJesu okwakumenza ukuthi athinte izinhliziyo zabantu bathone bemlandela babebona ukuthi inhliziyo yakhe iyathintana lezabo. So indaba ikithi inhliziyo zethu kazithintwe zimpilo zabantu zingathintwa zimpilo zabantu abantu bazabona ukuthi kasi act drama kakusikho kwangaphandle ngoba ngaze ngithatha icontact yakhe ngoba ngizwe ugatsheni mhlambe kuye kwasebenza wathatha contact wase lami sengisithi asifundeni ukukwenza. Mina mbonani umfundisi kudinga ukuthi umoya oyingcwele impresse izinhliziyo zethu ukuthi senzeni kubani ngendlela kaNkulunkulu akufithizele ngoba siza kuya kwezi izifundo kube ngaphandle bazalwana sifundeni ukuthandana akufundwa ukuthandana mfundisi mina ngiyakukholwa ukuthi asonto ongayifunda i-attribute kaNkulunkulu yibuNkulunkulu okumele sibe lakho as long ubudlelwano bethu noKristu buseduze buqinile. Okunye mhlanga esingakwenza uthinte kakhulu indaba yokuthwalana imithwalo. Siyafelwa umuntu yagulelwa kuphele lezimemezelweni sibe sithandekayo asifinyelele abantu uyathintwe uyazi umuntu nxa kukudutshekiwe emulini ethile sibafinyelele. Mina ngiyakhathazeka ukuthi sihamba sekhulumisa abantu abafelwe sibe sekhabithi silengisa izandla haya ulathando olunjalo uthando lulezenzo asambeni sithwele something ukuthi hayi sikhalalani siyimuli eyodwa ukuzwe okwenzakala komunye nxa umuntu enze kuhle futhi luthando lonalo la uyazi umntwana upasile ugrade 7 abantu bazithulele kwangana ulalutho lwenzakeleyo uform 4 sikhalaliselane umntwana uvelelwe kube into enhle anti into enhle la lapho sokonakele umntwana konikwa phula umthelo wesikhombisa siyahlupheka sonke sikhathazeke sisikhulekelane siphakamisana kuba lula yibudlelwano even labafowethu ungaphonga ukuthutsha usungothingayo nxa ku wrong la nxa kukuhle ngoba khona emulini sihlele sonke sisekelana asimntwana amochadayo kodwa ngomfowethu sikunanzelele mphatheke kukho inhlupho sithwalelana imthwalo kuzasenzela kahle. Ngizwa lesithi lina hayi uthando yekungena empilweni yalomuntu enjani kakhulu mfundisi ngayesentolongweni ngifana ngisentolongweni laye uthando lusithinta nje lasemthadweni ngeke ngabala iHerald ka December 30 2021 ilalo umbiko oqona lokwahlukana ithona ekupheleni ka 2021 abantu abafika 1351 bachitha imithado nxa ukuqathanisa lo 2020 bathi bona abantu abangafika 1117 bachitha ini imithado bese beletha izizathu ezimbangela yemithado echithekayo. Isizathu esimqoka kakhulu ukungathembeki emacansini. Singawufanga leyo ndlela ukungathembeki kusigaba somthatho babalisa labo diaspora babalisa lamafoni lawa so lokunenginengi okuningi akumfundele uHebrews 13 verse 4 loku 5 verse 4 umtchado uhlonitshwa kubo bonke lo mbheda ungangcoliswa
kodwa uNkulunkulu uzagweba iziphingi lezifebe. Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali, yeneliswani izinto elilazo, ngoba yena utshilo ukuthi kangisoze ngakulahla njalo kangisoze ngakuchiya. Siyabonga. Akufunde lo Luke 16 verse 10 lo 18. Ngizacela mafolo futhi abale u1 Corinthians 5 verse 1. Sike sikhanga ukuthi imbhalo le ibalisa njani ububi, ikhanyile ububi obubili ebuvezayo. Ngizadinga ubana sizwe ukuthi anti ibuphi obubili obuvezwa yile imbhalo. Luke chapter 16 verse 10. Yes. Lo ongathenjwa ngokuncinyane angathenjwa njalo ngokunengi, ikanti lo ongathembekanga ngokuncinyane angeke njalo athembeke ngokunengi. Verse 11. Ngakho uma belingathembekanga ekuphatheni inotho yasemhlabeni, pho ngubani ongalithemba ngenotho yeqiniso na? 1 Corinthians 5 verse 1. Yeah. Isibili kuzwakele ukuthi kukhona ukuphinga phakathi kwenu. Futhi ukuphinga kohlobo olungaqanjwayo la phakathi kwabezizwe. Kuze kuthi omunye abe lomkayise. Nansi indaba. Yeah. Imibhalo le ibalisa bubi bani bubili nqade silalele. uLuke lale efundwe ngumaforo lale sifunde ukuqaliseni. Yes. Okwakuqala yikuphinga. All right. uNkulunkulu kuyamenyanyisa. Okwesibili yikungasuthiseki inzuzo, ubugovu lalokho esikutholayo ukube lokho sidinga ukwathinta mfundisi indaba yediaspora. Yebo kunzima kwelakithi la eAfrika kunzima, kodwa iningi labantu basukile. Abanye basukile yebo, basuka bebonke. Konke ku right esenelisa ukuthi aphile, kodwa ukudinga lokufuna ukukhompyutha lokho. Bahambe ngaphandle kwelizwe. Abanye bahambe bebonke. Kodwa siyakuzwa sebekhona ngale emazweni. Bafika badinga imali akusela isikhathi semuli. Omunye uchilo omunye wakhe ngapha imuli guys. So khona lokho uzafumana ukubana kuyabangela ukuthi sephule lo mthetho wesikhombisa laze emacansini. Uyazi ukwanda kwemali futhi kwenza umuntu lamathuba abemanengi ukona. Lokuswelakala kwayo omunye agcine sedinga kuphela eseyakwela komunye. So kuqhathekile into lezi zihamba zonke. Ubugovu ungasuthiseki la lezi zemacansini kuchaphaze kwadiliza imichato nxa singakuphathanga kuhle, nxa singathobelanga intando kaNkulunkulu lokwenza lokulandela uthi uNkulunkulu uthi imchato yethu siphathe njani. Umaforo ungikhumbuza indaba yokungasuthise. Uthe efunda lapha uverse 5 wakhona uthe kumele sisuthiseke ngalokho esilakho. Abe sesithi ngoba uNkulunkulu uthembisile ukuthi nizakuba lani. Kule verse engiyithandayo umaHebheru 6 verse 18 ukuthi Abraham wamkholwa uNkulunkulu ngoba kwakungavumi akuvumi ukuthi uNkulunkulu aqamba amanga. So safunda kukota liliyana ukuthi ukungahlaliseki irestlessness iveza ukuthi asimkholo uNkulunkulu ukuthi sala sidinga silomoya wona lwano kaSathane owehlule ukusuthiswa iposition kuthiwa wayeseceleni kukaNkulunkulu iglory kaNkulunkulu isehlela kuLucifer kodwa wakhavetha iposition kaKristu. So yiyo indlela esiyiyo yona ukuthi silokho sifuna ukuba lapha sesikhona hayi sifuna ukuya phezulu kokuphela. Yiyo umqondo futhi uSathane ubisa kubani uEva ukuthi hayi dlani isihlahla uzabangcono kulapho khona yana diaspora uzabangcono ungaye eGoli ungaye eDubai akusuthise kwamfundisi. But bekumele sithathe uNkulunkulu elizwini njengamaKristu sesingene kuma deals. Ngafundisa esinye isifundo kwenye indawo omunye ubaba wanje wathi mhlanga ama deals esilawo manengi amayiseze sicatshe sibona umzalwane sediridi lami ngikhona apho. So ngendaba yokufuna sesidlala amacatshana ngendaba yokufuna ukubuthelela izinto lokungasuthiseki asike simkholweni uNkulunkulu ukuthi uthe uzasikhathalela la nxa kungaba khona ukuhlupheka lokuswelanyana but uNkulunkulu ezilonge lathi nxa esiholele ehlane kunjani kulungile. Okungasuthiseki khona ukudilizini ilokhuzeni akudilizini uthando lobuzalwane.
Yeah. kuyadiliza uyazi bemfuna ukwakhela ungasuthiseki abebevela suthiseki labo mkethu andithi nonesa nolgabe uyalokho hawo sufuna uthi sithi the grass is always greener on the other side of the fence kodwa ungafika ubone hayi akunjani ubone obungangale so asifundeni ukusuthiseka so kuyadiliza mfundisi njo uyabuza lapha kuyadiliza ubudle kuyadiliza la ngendlela esiphila ngayo ngazigatsheni ubufuna okay hayi selukuthintile kodwa ngizacicizelela ukuthi indaba ekhulunywa ngumisi Simhlanga eka Sathane ezulwini usebenza ngayo even la namhlanje oh yes usenza singasuthiseki nxa efuna ukuthi sisuke kuNkulunkulu into yakuqala uyenza ukuthi ngingasuthiseki ngalokho engilako konke engilako kuthi ukuthi indaba le eyobugovu ungani ngunina wazo zonke ezinye izono nxa ngikhangela ngoba umuntu nxa senqwanela umkamakhelwane ngasuthisekanga ngowakhe kuthi ukuthi uzabe lokho esithi nxa ehambe ngabona omunye ongani ubomvu semfuna ngabona omunye ongani uphakathi laphakathi lomude lomfitshane kasuthiseki ufuna konke so uNkulunkulu kasiphathise babukeli labalaleli sibe lengqondo kaJesu eyokusuthiseka le ingqondo yokungasuthiseki ngeka Lucifer le ngeka Sathane vele isi strategy sakhe azabe lokho esebenza ngaso ukuthi uyangenza ngasuthiseki ube lokhu buthelela izinto lokhu buthelela izinto life yakwa yes kanti vele khona iziphi ezinye indlela uluntu bathandekayo olamhlanje ongakhangelela phansi ukuba msulwa kwecansi kambe intombi lejaha bengaqakathisa kanjani ukuziphatha bengahlangani bengakatshadi ngokunye ngathi kuyahlupha okunye kwakhona engikucabangayo okukhathaze ama-couples abantu abathethene even lentsha uyabona into esizibukelayo lesizibalayo ongamabhuku lokhu longamamuvi lokhu kuthiwa ama-blue movies i-pornography mfundisi ihlabile ebandleni abantu bayaphatheka ungabukela sufuna ukuyakwenza ungabukela sukhangela umuntu njenge-object awusamhloniphi so asikubalekeleni lokho okuyizinto esikubukelayo sihlambuluke njengabantu abatsha lokhu kuyabalekelwa asitholeni izifundo kuJoseph elomkaPhotifa uyabaleka asizigcineni uyazi siphile emhlabeni osunjani vale siphile emhlabeni osenza izinto zaba yi-vice versa lapho okuhlekwa khona ngeke ngaba labantu abatsha uyazi umuntu ahleka ukuthi uyi-virgin awukazi wenze lokho uyazi uhleka umuntu azayangeke afuna ukuthi ayekwenza ukuze lami yabona so asibuyeleni kuma-basics izihlobo ezitha uNkulunkulu kadakwa katshintshi khona okakukhulumayo bantu abatsha asizigcineni sihlambulukile kuyabhadala ukuzigcina sinjani sihlambulukile othembisileyo uthembekile ngicizelela khona la ngifisa sibe lesifunde kakhulu ngesigqoko sikamakoti esimhlophe ngendlela enzwisisa ngayo kutshengisa ukuthi umuntu unqobile udlulile ezintweni ekade zingamgwenxa kodwa wabambelela kuNkulunkulu wanqoba ube lali ithuba elokuthi engayenza ubufebe engangathembeki kodwa kanjani wanqoba wabambelela so ukuthi umuntu azafika esigabeni sokusigqoka sonesane simhlophe kodwa engayenzanga kuhle kunokungathembekithile umuntu yabe ngakwenzanga so uNkulunkulu ukhangelele ukuthi sithembeke size sifike isikhathi esinjani esifaneleyo singagijimela okuphambili ukugijimela lapho ungakafiki khona ngeyinye into evela kuSathane so uNkulunkulu kasiphathise sibe ngabantu abamelela isikhathi esifaneleyo kanti uthini Gatsheni ngobudlelwano lobo bukhona lezi insuku okuthiwa yi-open relationship eyokuthi mina lo mhlanga kunje sithathene singene emtshadweni wohlobo ukuthi nxa ngingahawukela omunye ubaba ngingahamba lo mhlanga angavunyelwa ukuthi ahawukele omunye umama sala sisemtshadweni kodwa umtshado wakhona uyasivumela ukuthi singawungcolisa ngaleyo ndlela okunye engunazele ukuthi umphakathi usuvumile ukuthi abantwana bangangena emacansini laba ngasiphi isikhathi loba lobani ngoba even indlela lezi ezokuvikela ukuzithwala ukuba lemkhuhlane sokuvunywa abantwana ezikolo amakhondom akhona emajekiseni abantwana bayawahlatshwa i-age ye-12
kutsho ukuthi lokhu umhlaba usuvumile ukuthi hayi umtshado kumbe hayi icansi selingangcoliswa kumbe liphathwe langayiphi indlela. So kodwa thina sifanele ukuthi nje uma-authority ukuthi indlela kaNkulunkulu iyo yodwa eqondileyo. Yeah, asusenza ibe lo mbuzo ukuthi kanti manje pho singagcina njani umtshado ngesisindo sokuhlonipheka kwawo. Phela umtshado ungcwele. Yikho kumele uhlonishwe njani yibo bonke abantu singakhohlwa ukuthi uJehova into ezaphuma lo muntu enkade leseyedeni ezingcwele umtshado ngunya kwangikhona. Yes. Futhi ungakhala eBhayibhelini uzathola umtshado uvele uhlezi ufananiswa lobudlelwano obukhona phakathi komuntu noNkulunkulu. Ngidla nxa sengiphuma kuzinga lomtshado ngiyehawukela umuntu oseceleni ngifana lo muntu ochiya uJehova ifane bandla lithi namhlanje lejaha laNkulunkulu kusasa lichada loSathane. Sithini singawugcina kanjani? Uyabona mfundisi Mlilo indaba yombheda kulethe ngaleyo ndlela. Yazi umhlaba uyatshintsha into ezingcwele. Usibone sasakhuluma ngakho kwangani into engcolileyo ube sokukhulunywa ngakho ngale uthintile umhlanga indaba yama open relations abantu kwabakufunayo uyazi enye into errong kwesinye isikhathi yona lento okuthiwa idemocracy unenza umathanda iliberalism ukuthi ukhululeka kuba wrong. Uzafumana kulongunye ebenguzwe ukuthi abantu khathesi especially emazweni entshonalanga kodwa sokugcwele la khona bayathathana abantu bahambe kungama couples besiyakholisa nje kuphela kumbe bangene ku swimming pool khona phana kuthiwe seyiwaphusa udobho omdobhayo khona phana abantu bachintane bathi abantu kuthiwa kumbe kuyaqinisa umtshado khona. So uyakubona ukuthi okuyizinto uSathana kulethayo kululazisa umtshado. Yikho uPaul ethi hayi lokhu kungcolile kuyisinengiso phambi kwesihlalo sobukhosi katshintshi uNkulunkulu. Uza kunanze kuyalulazisa abanye kuhle kuphele khona pha lokungasuthiseki kuhle kuqalisele khona phana sokonakele silokho sikudefender ungananzelela ama cultures amaningi vele sokunormal ukuthi mina ngachada labantu abathathu lo nguye ngilayo khathesi uqala utest le ndaba yecohabiting uma sihlalisana konakele khathesi umuntu engakachadi uyaphuma kumbe abe le apartment yakhe abezihlalela ayilabile sithini ebesechade ekucineni sebhote wabhoda kungcolile konke lokho. Namhlanje bantu abatsha badala uPaul uNkulunkulu uyakhuza uthi asiphumeni yikho akuhlambulukanga. Akumfundele uHebrews 13:7 sike sizothi yibupho imibudlelwano futhi obudinga bona buqiniswe. Okay, Hebrews 13:7 khumbulani abakhokheli benu abakhuluma ilizwi likaNkulunkulu kini. Lapha sikhuthazwa kumele sibe lokudlana obunjani labathungameli bethu sisikhuthazwa ukukhumbula labo bethu abasifundisa ilizwi likaNkulunkulu ngayiphi indlela ikakhulu abafundisi bethu abasithungamelayo ama elders sisimele sibananzelele sibalalele singabayeyisi. Kwesinye isikhathi umuntu uyaba lolwazi enqola oludlule lomtho suyeyisa kumbe umuntu ethungamela ngendlela athungamela ngayo. iBhayibheli yasikhuza kuthiwa sifunde kibo vele umthungameli wazi ngcono kulawe asifundeni sithobele intando yabathungameli ngoba bona bethunganyelwa uNkulunkulu. Linanzelela lapha bazalwane sikhuluma nge-ideal situation. uNkulunkulu nxa ekhethile waphawula abathungameli asibalaleleni nxa besixwayisa ungayeyisi ngoba uNkulunkulu nguye obafakileyo. Indaba zokukholwa vele wonke umuntu uba lo muntu amlandelayo i-role model awuphonga uvuka usuzifundele nginjenje ngafika lami ngifunda ukopo kuhla ngithi phela sibe njengoPaul. uPaul uzethi la kubathungameli uthi ngiyafisa ukubana lilandele mina njengoba lami nilandela ubani bakithi uKristu. So iline yakho ayilahlekanga asilandeleni sithobele intando kungabi lokungamachechi okunenginengi okwahlukeneyo phakathi yimodeli ngoba silandela silalela lokho esikutshelwayo kungabi le discord ekukhonzeni kwethu. Lingasincedisa njani thina njengamathungameli lami ngomnye wabathungameli njengomfundisi nabangane bami ngasincedisa njani njengabathungameli nxa silalela indaba ikakhulu leli verse ethi kumele sibalalele
sinanzela abakwenza sikukophe angithi lokhu usifundisa nje abathungameli bezenkolo kumele siziphathe njani ukuze sibe izibonelo abantu abazawuthi bazilandele. I think lakho kuqhakathekile khonokho. Yes. Ngibona mfundisi into ethintwe ngumaforo ukuthi umpostoli Paul uyafika ezingeni lokuthi landelani mina. All right. Ngesibindi sokuthi yena ulandela uKristu. So okungaba okufanele kube khona ukuthi abathungameli bethu kabakhangela uKristu. Abakhangela uKristu bahambe njengoba uKristu wahamba. Abalandelayo bese bekhangela kibo. Right. Ngibona nxa amehla bezabe efixwe kuJesu abasoze baphambuke. Kodwa othi mphangeni lethe lokho mfundisi ukuthi kuqhakathekile futhi ukuthi sikunanzelele ukuthi labasithungamelayo ngabantu. Bangaba lobuthakathaka thize kodwa ebuthakathakeni babo kakutsho ukuthi singabaphatha la ngoba la ngayiphi indlela kufanele ukuthi sikhulekelana nini nxa sithi sithwalelana imithwalo asitsho thina sodwa abathungameli balemthwalo so kasithwalelane imithwalo nxa sibona ukuthi kulamabatha kasikhuleke nini sincedisaneni ngendlela nale kodwa kasinga challenge kasinga ngoba ungalanzelela uMoses liyakhumbula ukuthi Israel esehlamuka wathi ngabali thina Aaron bala lowo so singavele simelane le leadership singamelana labasikhokhelayo kuthi ukuthi kasimelani labo ngoba bami endaweni kaKristu siyabe simelana loKristu ngokwakhe so thina okwethu ukuthwalelana imithwalo sincedisana sikhuthazana lapho esifisa ukuqondiswe ngendlela kaNkulunkulu ukugcizelela khonapho mfundisi singananzela uSathane indlela asebenza ngayo ukwehluleka isibandla kathesi ikudonsela leadership idonsa isiyale ibandla lidonsela isiyale ezinye inhlelo ezingaphumelelanga eChurch kayisikho ukuthi ama resources abengekho abekhona iChurch ku foundation level yes iChurch ku foundation level ayisukuthi abantu kabala lutho hayi uhlupho ukuthi abathungameli lebandla kudonsa indawonye so kuyadingakala ukuthi ileadership ibe lengqondo eyokuzehlisa lokufunda ukulalela uyabona ungehlo kulalela abantu umuntu ngamcabangela ukuthi ufuna ukuthi ubusuphendula ngendlela engayisiyo so kuyadingakala ku leadership ingqondo eyokuzehlisa lokulalela la sebandleni ingqondo eyokuzehlisa umthungameli ngumthungameli uMsisi Mhlanga ukhulumile umela ahlonitsho whether uyenza okubi kumbe uyenza okuhle umthungameli umela anikwe indawo yakhe ahlonitsho ngoba uNkulunkulu umkhethile wamfaka khona phana ungamelana laye sumelana loNkulunkulu njengabokhora labodatana uNkulunkulu uyathatha action ngizwa lapha lisithana hayi inhlonipho kayisuki ye engenza okubi asikho ngikulandelayo kodwa inhlonipho kanjani kayisuki kumesali sinjani simhlonipha njengoDavida walelokho ehlonipha uSawuli yes kayiswanga isuka inhlonipho yakhe khona phana kuyini mboneni usehlo wayophendula ufuna ukubuza nombuzo kuyini singakwenza ukuqinisa kumbe ukwenza lobo budlelwano phakathi komthungameli lamalunga kuqine kuzo zonke ingozi zakho kuyini singakwenza awona mbani sesikuphendulile awumfundele uHebrews 13 verse ngelika 9 musani ukuhugwa izinhlobo zonke zezimfundiso ezingaziwayo kuhle ukuba inhliziyo zethu ziqiniswe ngumusa hathi ikudla komkhuba okungelasizo kulabo abakudlayo alright akumfundele lo 2 verse 9 again Mahebheru yes verse 9 yeah kodwa sibona uJesu owenziwa waba ngaphansanyana kwezingilosi ebekwa umqhele wobukhosi lodumo ngokuba wavuma ukufa ukuze kuthi ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabantu bonke asibambe khonapho u13 verse 9 uthembana ngemzwa esithena lingaduhiswa izifundiso njani ezinhlobonhlobo kunjalo ngithi lezi nganekwane lezi ngaziwayo ngoba kuhle ukuthi inhliziyo iqiniswe ngomusa kungabi ngokudla abangasizwanga yikho ababebambele njani
kukho. Kambe umusa singawuthola ngaphi? Singaqiniswa njani inhliziyo zethu njengalokho amavesi sitsho? Mfundiso bani okumele siziqaphele eziphambene lalokhu esikukholwayo na? Imfundiso, ivangeli mfundisi likhuluma ngokuthi umhlaba uwele esonweni wahlengwa ngoJesu. Ilivangeli. Okunye konke okubuye emaceleni ukuthi singabuya siphethene ubani udlani ubani kadlini ubani ugezile ubani kasagezanga ubani ubuye phethene kule imkhutsha yesijuda ekade ilethwa ukuze ingani iyangezelela ayangezelela kulokho uKristu akwenzile. Kodwa ufunda ivesi kuthiwe umusa siwuthola ngangale kweveli, kuthi ukuthi sisindiswa ngomusa kuphela. Asingeneni ngangale kweveli lapho uKristu akhona encengela izono zethu. Akulokunye singabuya singamamukela uKristu okunye konke imfundiso ezinye zonke ngoba lapha kuthiwa kwakubuya lezi imfundiso awuthi ngemva kokuhlatshwa kwemhlatshelo sokulokunye emaceleni nxa singavele sibuye sinjalo mfundisi sizitshela ukuthi hayi ngokuhlabela kwami kumbe hayi ngokungadli kwami inyama kumbe unganathi kwami itiye kumbe ukuabstain from all kuthi ukuthi siyala ukuphelela komhlatshelo kaJesu. Kodwa kasingeneni ngesibindi phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu yikho lapho kulomusa khona lapho uKristu ahlezi khona. Okunye konke kubuya njengezithelo. Nxa semphila impilo yokuhlambuluka lokuhamba kuhle sokuyisithelo sokuthi uKristu ngimfumene. Kunjalo. Yawundaba le vele kusiKristu uyathola ukuthi kulenhlangothi ezimbili. Ama extremes amabili. Omunye ayethisa, omunye adlulisa amalawulo. Kodwa center umhlango uyakuthinta hayi asambeni kuJesu. Konke kuba le moderation. uJesu uhlelekile. Singaya kuye konke okunye kusikhathazayo. Uzasitshela ukuthi kudliwa njani, kugqokwa njani, simele siziphathe njani. Enye ingozi engibonayo futhi kuzimfundiso zamanga mina ngizakhuthaza abalaleli ukuthi akeni sijuleni sithande ilizwi likaNkulunkulu sifunde ilizwi eliyilo eliyiqiniso. Uthi yena uJesu liza kuba lazi iqiniso liza kulikhulula. Thina sitati cheni la kwakuthiwe ukuze ubone ifake ungastadi ama fake ngoba abuya lenhlobo ezijene. Lapha kuthiwa kulemfundiso eziningi endezilokho zibuya unga waste isikhathi lokuzidaditsha astati cheni kweliqiniso bese sikhulekela umoya wokwahlukanisa ukuzwisisa ukuqedisisa ukuze nxa sokubuya lokho kungamanga wenelisa ukukubona lobe chumayelo yabona hayi lokho ayisikho kuza kusinceda baningi umnyabe gijima ngalokho ana lokho ayekethi sethi lokho akusafunakala melanga nginikele yele ukuwesta kwalokho kwemali aqiniso kunye okuthile so njengamaKristu asifundeni ukuzwa silithathe ilizwi liphelele precept upon precept line upon line uzasincedisa njengamakholwa sigxile kukho nalokho uza uNkulunkulu uyikukhanya uza kutshengisa ukukhanya konke. Siyabonga ukubana usiveze ukuthi kasifundeni ini iBhayibheli sazi iqiniso ongase uqiniso uzavela njani kodwa yes usithini Gatsheni sebekuthintile abazali vele into esingaqinisana ngayo lapha lokukhuthazana ngasingasukini elizwini likaNkulunkulu ngasibalenini vele imfundiso zamanga zizabe lokho zibuya ezinye zakhona zizabuya zilethwa ngabantu esibathembileyo yabona umuntu omthembileyo nxa engakhuluma into eyale kulula ukuthi ulandele kodwa ungagxila la xhumane loNkulunkulu uzabakwazi ukuthi liyana ipoison liya ukhetho okuright okuright awuyekeli ngesizathu sokuthi uke wakhuluma le poison uyathatha okuright okungekho right uyabeka eceleni kodwa kuphela kuza lokhu umuntu nxa egxila ngaphi elizwini kuphela yikho lapho okule secret yokuthi singahambi lesiphepho semfundiso zamanga
Sokulama qenje phela ebandleni latsheni kubangelwa yikhona lokho ukuthi kasigcilanga elizwini kungafika ongani ungicabanga ukuthi ulolwazi afundise ulutho nyathatheka ngalo yikho kulabantu sokulabanye okuthiwa hayi thina silokukhanya okungcono hayi isithombe sika Daniel 2 hayi kasitsho lokho ilitshe yilokho kodwa singagxila emfundisweni eyiyo eyelizwe kuza senza ukuthi konke okunye sizabe sikubeka eceleni sikwazi ukuthi kungaphandle kwentando kaNkulunkulu. Siyabonga ukugxila emhlatshweni kaKristu opheleleyo kungani ke umqondo wokuthi noma yini esiyenzayo sengezelele kulowo mhlatshelo iphambene levangeli kanye lomusa otholakala kuJesu. Themba lizwi ubana ngithenda. Mbona ngawuphendula ngamafitshane. Bengicabanga ukuthi ithi mfundisi ukuthi uJesu umhlatshelo wakhe uphelele futhi wanele akudingi ngeze phetholo unyulutho awudingi ukugcwaliswa ngalutho so kakho ngeza akula kusindiswa ngeyinye indlela la ngokunye singaba yikho khona kodwa sisindiswa kuphela sikuKristu yena umaHebheru wonke obesikhomba kuJesu kakhulu uJesu sifundile ukuthi nguye opheleleyo the perfect sacrifice iyo kade sifunda ngayo so nxa sokufike kuJesu lokhu izithunzi zonke asakhulumi ngayo kodwa ukuthi ibandla khathesi lifuna ukubuyela ezithunzi yena uJesu sefikile asimamukeleni uphelele uyasivulela kuyahlaba imvu uyabona eqotha la majuku ke benzana abantu bafuna ukugezwa ngemagazi enkukhu babuyela khona ngale kodwa umhlatshelo lo singaya kuKristu usindiso lwethu uzasitshela ukuthi senze ukuphelele khona akwengezwa nje umhlaba eseke wafithizela akusiphalele amaHebrews ngo13 verse ka10 uyefika ku14 sile altare abakhonza ethabanekeleni abangela lungelo lokudlela kulo umpristi omkhulu uletha igazi lezifuyo endaweni engcwele kakhulu njengomnikelo wesono kodwa izidumbu zazo ziyatshiswa ngaphandle kwezihonqo ngokunjalo uJesu laye wahlupheka ngaphandle kwesango ledolobho ukuba enze abantu bakhe babengcwele ngegazi lakhe ngakho ke ngasiyeni kuye ngaphandle kwezihonqo silehlazo alithwalayo ngoba lapha kasila dolobho elimiyo njalo kodwa sidinga idolobho elizayo asike sikhale le ndaba sisiyafika lapho esidinga khona idolobho elinjani elizayo ngabantu abanjani ababehlala ngaphandle kwekamu kuyini esikufunda ngokuya ngaphandle kwekamu empilweni kaJesu njalo futhi kutsho ukuthini ukuya kuJesu ngaphandle kwekamu sengubuzilo yes kuthoni kuwe lakimi ukulandela uJesu ngaphandle kwekamu yiziphi lezo zigaba zempilo yokholo kuJesu ezingaletha inhlamba loba inhloni kwabazungi kulabangizungezeleyo na ikhempu kwaIsrayeli kwakulo ivinqaba besakha amadolobho abo kwakusiba lomduli ekhempu kwakusiba le ndawo lapho esikhempa khona kube sokusiba la ngaphandle kwekhempu ngaphandle kwekamu yikho kwakuhlala khona abantu abangcolileyo abalobulephero babetholakala ngaphandle kwekamu kuthiwa imihlatshelo izidumbu zenyamazana kwakutholakala ngaphi ngaphandle kwekamu imilotha yayitholakala ngaphandle kwekamu kwakutshiselwa khona ngalo yonke into ongayicabanga ukungcola konke kwakusenzakala ngaphandle kwekamu phakathi ekamu kwakuhlambulukile so nxa sokukhulunywa ngoJesu sihle sikuhlanganise ngalindlela ikhumbula uJesu wafa ngaphandle kwani bakithi kwekamu ngaphandle kwekamu kwakulihlazo kwakulokuhambazi phandle kwekamu
So uJesu bese sithi yena ongilandelayo kathwala isiphambano sakhe enze njani bakithi angilandele. UJesu wasithwala isiphambano engaphandle kwekampa. So ukuthwala isiphambano kutsho ukufa ubumina kabufe. Kube sokusitsho ukuya kufa isiphambanweni kulehlazo ireproach kulokudela konke kulokuyangeka phandle kwekampa. UJesu uyasibiza sihlobo esithandekayo ukuthi asizeni ngaphandle kwekampa. Sizaba lokwahlukana even lezihlobo zethu lezithandwa zethu singaphandle kwekampa. Ireproach ukuyangeka khona lokhwana sibe sesilandela uJesu yikho kulosindiso ekulandeleni uJesu. Impilo vele ingaphandle kwekampa kuJesu yikho kulempilo yethu. Siyabonga. Ngiyabonga uElder Maforo ukhuluma indaba eqhakathekileyo ezasiphathisa sonke nini ababukeli labalaleli. Akubi lesidalwa esitsha nxa umuntu engabanga lokuzidela. Umuntu omdala kumele afe. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi lesi sigaba siyasiyeqa lesi. uNkulunkulu siyamfuna sibile sifuna ukumkhonza kodwa indaba yokuthwala isiphambano kasiyifuni. Indaba yokuthi umuntu afe omdala kasiyifuni kodwa uNkulunkulu sifuna ukumkhonza. Kodwa ke into eqhakathekileyo umuntu omdala kafe kangithwala isiphambano ukulandela uJesu kutsho ukuthi kulezinye izinto ezibuhlungu eziza kulandela. Kungaba ikudelwa izihlobo labangane kulahlekelwa imisebenzi lokunye okade ungayenza impilo yakho ibe ngcono. Izinto ezikhamba lokuthwala ini lezi isiphambano kodwa abantu abaningi kasizifuni zona lezi. Ngiyabonga kajeni uthinta indaba self denial ukuthi umuntu ifirst step nxa sisiya ngaphandle kwekampa kuKristu ikungabi ngumuntu walutho. Mina yake mbone ukuthi yikho lapho esehluleka khona yikho kuhlekela khona isiKristu sethu ukuthi umina ngabi khona kube nguKristu ngoba uKristu nxa esibiza ngale ngaphandle kwekampa usibizela ukuzokufa. Usibizela ukuzokufa. Nxa kungafiwanga akula kudalwa kutsha akula zulu akula muzi lo esiwukhangeleleyo. So ifirst step nxa uJesu simfuna ukuphila okuphakade sikufuna ukuthi mina afe singafa thina sesingalithwala ihlazo. Uyakubona eChurch ukuthi la kuma church board emhlanganweni yethu ivile church iidea yimi lokho akwenziwa ngeira yami kumele kwenziwe lokho ngumina konke lokhuyana yikho kusibusayo yikho sisehluleka ukulandela uKristu siphelele. Ishame singayithwala yini thina uyangiswa uma for uthinta indawo uthi hayi kulokunqunulwa ngayo ukhona onganqunulwa yini. So thina sesaba vele sicrossela ipath mbijana sesihle sifuna ukuthi sivuke sibonakala kodwa uKristu wathi uKristu wathenga uNkulunkulu ekhothanyelwa izidalwa zonke wazi emtha yikho asibizele khona ngaphandle kwalokho akulamuzi lo esiubekelwe lapho umpostoli Paulo uthe asilamuzi la umuzi uyilwa asingeke siungene yikho uKristu ayekutshela uNikodima nxa ufuna ukungena embusweni kumele uzalwe ukuthi kusitsho ukuthi umuntu omdala kafe umuntu abe isidalwa esitsha kuKristu sethwala isiphambano sikaKristu. Amen. Indawo leyathathekisa hlobo ezithandekayo balaleli sibizelwe ikhaya elingcono singalandela uJesu ngaphandle komuzi kule khaya elingcono. uMosi uthi yena kuma Hebrew 11:24 siya ku28 wabona ubunkanyankanya beGibhithe wathi kungangcono mina ngikhethe ukuhlupheka okwesikhatshana ngiyekholisa ingunaphakade kulokukholisa okwesikhatshana ngihlupheke mina iphakade yonke. So ingqondo yona leyi uAbraham laye wathi hayi mina ngizakhetha ilizwe lapho umakhi walo kunguNkulunkulu yile silibizelwe. Uma Hebrew konke besikufunda sikhonjwa kumuzi wona lo ngiyalenxusa asambeni kona lo muzi let's make a date singahlupheki la silahlekelwe ngumbuso hayi asikhetheni uJesu senzelwe izinto ezingcono. Hayi Maforo liyakwazi thokwenza ukuthi uMoses achiwe unkanyankanya kuyo ukuthi wabona the joy wabona intokozo eyayingale ekwazi ukuthi ngaze ngihlupheke kuwilderness kodwa isiphetho intokozo yikho kumele sikwenze sikufake esikalini sivuleka amehlo sibona izinto zaphakade. Ungabona sesehlukanisa sesenelisa ukwehlukanisa kwaphakade lokudlulayo hayi sesingamaKristu ufuna ukuthi ngathi hayi ngifuna ukutsho lokho hayi siyabonga Isifundo
Amazwi ami engizacina ngawo yila ukuthi isifundo lesi sikhuthaza ukuthi kasithandaneni. Lingananzelela okwehluleka kwethu njengebandla ukubhabhathiza. Uhlupho lukhona la. Abazalwane silothando lwefeki. Abantu abo. Sifuna ukwenza ama shortcut ukubhabhathiza abantu kodwa impilo zethu zichumayele elinye ivangeli. Kasambeni siyelungisisa siyethanda abantu. I-early church mina ngikafundi eBhayibhelini maybe imfundisele la kufunda lapho abayenza khona i-effort. Kwachunyayelwa for 2 weeks angikafundi eBhayibhelini. But i-secret ababeyenza babephila kuhle. Bethanda abantu bebhabhathiza. Akumelanga kube lesabatha umfundisi umlilo angabhabhathizi khona. Kumele angene emanzini ahlale emanzini ebhabhathiza. Ibandla lingaphila kuhle. Singaphila kuhle ibandla likaNkulunkulu liyakhula. Kakhulu. Siyabonga engifisa ukuthi sisale sikubambile bazalwane ukuthi kasiboneni izinto ezingale zibekwe phambi kwethu. Yikho kuzakwenza ukuthi lokho esiphakathi kwakusikuchaya indiva. Kungabi izinto zalutho ngoba yizo esezithethe isikristu sethu sasibulala. Kodwa esikufisa ukuthi singabona lokho Kristu asibekele khona kuzasenza ukuthi sipresse siye phambili ngalowo mqondo. Siyabonga abathandekayo. Ngithemba uJehova uzasiphathisa sibe ngabathandanayo okumangalisayo. Asibeni ready uvukelo landelayo siyafunda incwadi kaGenesis. Ngizacela usinike umthandazo omafitshane. Asikhuleke nini baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngasona lesi sifundo esokuthi sithandane. Akuveli kithi thina sicela ukuthi wena oluthando uphile ezimpilweni zethu. Uthando esizaluzuza ngakuwe lube soluchaphakele ebantwini bonke labo bakuthande uze masinye uzosithatha. Lo umthandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi yethu Jesu. Ngalo siyabonga. Amen. Amen.